شارەداریya gel a bajarê Qamişlo bi armanca nîqaşa projeyên sala 2026 bi saziyên civaka sivîl re civînek li dar xist. Di ew civînê de hevseroka şaredariya Qamişlo Berîvan Omer diyar kir ku hewldanên bi pêşxistina xebatên xizmetguzariyê û bi cihêanîna daxwazên şêniyan berdewam in. Di wê civînê de encamên kar û projeyên xizmetê yên temambûyî hatin bibîrxistin her wekî şaredariya Qamişlo plana xwe ya sala pêşî an got sala 2026 jî li pêş saziyên civaka sivîl eşkere kir. کومینا ده حاجت بازار هری زیده چنه پرسگریک چنه مجبور 2026 چه مجاران اساس بگیرن و وکی سال 2025 می چیکار کردن یگو بردوامن انجامی وان 2026 دوی خویا بگه پشتی یا کومینا خلاص بونها ام سازی جواکا سیویل رودن یک جوان جوینا می ایروی بحمو سازین گودنا و تفهم مید خواری خستندکن بلدیه به هفر دقلق جیاده هف بشه جبرگو اوجیت رخستنه کی سیویل دکن او حاجة مهم جمرة مناسبة كن بيشنياري وانقل كي جرينجي جو أم بزان بالسر أساسي بروجي خوشي بكن بيروج ساعتك دس بيكريه دنافا أخافتني وعندهم برسكريكين جو دوام دكن دباجار دقرك بداوي ببن هناك بيجن بيوستين تايبتي بشاهبون جبوي جي وكي بروجي ما نهال جمخوا دانية ودوام بكي كحتى داوي وكي ليستاكي بدركه فأف ليستا دي شارداري دي تشب مهندسة